Ephesians 4:28. What you need the Bible? 1 Timothy 6 verse number 17. What you need the bra sakrawagene. Who cham na mu say oba bi dun so am pato bra. Am bisa question. Who cham na mu say there be awoko no oba bi dun so kwan so. Ubegina na obeko. Ebeko. Oba ne dun so obeko. Oui. Na mi agwa. Yedi nyankopon no masem na de ebre wo na asem a yedi ho enkomo nyina ne se nyamesom a yesom no se de wonim na menim no ne nyina no ewo botaye na ye wodi entie nyankopon efra yen se ye mamedom nyankopon na ti enti ere na eye botaye a ewo se menum ye nyina no yetimi ehu ne edi akire na Yesu ka asem bi ekire na suafo no na abra Yesu asuafo no etie ne mu asem no da bia danse de ya na ka se yakra na etiye mu no yakra na bia na different from enipadua. Yes. I don't see. Yes, you can say John chapter 4 verse 31 and John chapter 6 verse the number 20 says go in. Yakra na bia na odie no e Nyankopon no masem. Ntabra Yesu wie fasting 40 days and 40 nights no. Bon sam ekoso no hwe ye na soma Yesu kan ye ne se Onyankopon no masem so ana onipa bia wonam bedey ebetima tena ase. Abrana bonsam kan se wona ne ebo pa no enti enen nso menomie ne yakra no na duane a ewase wonya die na etimi ebo no ene se ye benanti Nyankopon akwan mu John 4:31. John chapter 4 verse number 31. Yeti Bible Sabe dem no enti abrana Yesu ne oba no kasa ni mu no ene ne siafo ba no ncha baka che ne se ena esuafo no koto aduane bae no mbeka kire Yeshua hamashak se rabbi didi ye pawo wa bre papa enti bomodi eriti ana wadana no se won se enti Yesu ehun se wo muso oni die no ana o ka kire wo se medie no de ne bia honim na mo ba ye di Nyankopon asam ho enkomo enti abra mo ba ya ye kasai se me wo ho fam aduane bi di a munim na kwai enti ne siafo ne so da na ho busa ne se enti abra ka sai wo aduane bi di a wo mu anim na esuafo no adwe yo mo se ebia omu balance ye no Yesu akope aduane bi adi kwai ana Yesu se won se ana Yesu ka se dabi just me di physically kwai na mom no aduane ya medi ni se me de osoma me na pede me ye de osoma me de ba de na pede ye na we de duma na we de ba de na duma enti giri ni a wutie me sabre se wo yo kristoni anase po wo yo kristoni a ade ba kwafa se otimu ne se wo kra na ti mu no wo kra ne pa aduane bi adi a wo kra na bia ne se obeye Nyankopon a obolo no na pede ade Nyankopon pe no ena ye wo kra no aduane anunti Matthew 7:21 Yesu ka sa nye obi oseme se Ewurade no ane na kire se Yesu pia no obi ege di se besere ko heaven nemom bona wo ye jere wo so na pede efri se okra na ewo wumu no na aduane ne se ebe Nyankopon apede na wo wie Nyankopon aduma anu di se wo tie manwumre ya bra sister Nyankopon fo ya mfa amasa asiso kwa wode ba asase so for botaye anu ti wo kra na ti mu no na bia ne ehia no se wan fa ama wo kra na waye na bro Osenka 4:6 verse 7 the Bible can John chapter 6 verse 26 just verse 26 yeti Bible osma Yesu won se enti abra na Yesu ehira pan no so ama nipa baburu be se 4,000 to 5,000 ade awie no ade a kire ye no edom aburo so esa ko Yesu nchen but abra mu ba na Yesu ahu adwena won bode ba ne nchen kwai okano kwa mesemo se ana Yesu ka kire dom no sa do kwa mesemo se Yesu hu nsenchen sa mo hwe enye se mo hu nsenchen nti ena mo hwehwe me asemo ni pa no lemom enra pa no a misira so na enipadom edi ye na mo nso mu di ebie no kwai enu nti ena mo hwe machiri kwan hwe je won krofo bebrebe a wo mo ba Nyankopon fia na so mo kɔ asɔre because of adwumom benya obi kɔ asɔre because of aware obi kɔ asɔre because of akontu obi kɔ asɔre because of unamfam nema nsa bedebe ebeka but Yesu say botaya ba akopɛ ana wo se ye de hwe na chiri kwan editie Bible osoro na bele a se ho dwuma ana Yesu ka se ye kra na tie mu no eno ana wo ba se wo ba beje ne nkwa eno to ka John 10 verse 10 na o se oyufo no wo ba agise obehia na wakum na wasai Yesu se bo frisro ba asase so asa ye benya de ba de enti na eho no enkrofo na divert Yesu na adwuma oba be no ade kwa akoye ne honamfam ekwam de wako Yesu nchen a ubedidi no wase dabi adwuma na ofrisro ba ya
wakaye e John 9 verse 4 go yi say esemesa de tie ohoi na ye bi osoma me na dwuma no adwuma na me ye no enya pan no kyekesem kura na mom no eye say obefiri boni mu abanyankopon nchen ewi so ka Matthew chapter 1 verse 21 abra abofo no eba Joseph nchen no o ka kire Joseph say wo ba wo babareba na wo betru din Yesu kwa na dwuma ne say o bejene ma afri jabade mo enti Yesu ba asase so no na dwuma ne say wo ti kronum wo ti atomamom wo ti asem wo ti asisie wo ti yinsetugom obraba ne asoma o ba bejew afri jabade obanim enti say wo kwa Nyankopon chiri kwan a botane say wo kra ne to owom anu nti wo hia agenkwa na agenkwa Yesu ahamasiak no wo ye savianti ne botane say obeje wo kra ne wo owom no e de amano dankwa e wo te ne abrabom e ba ne say na wo kra ne ko owom Romans 6:23 say boni ya enipa dia eto Nyankopon asede no boni na katua ene de wo ko wo owom no ene Nyankopon say de John 3:16 no wo de odo kase ma wiase nti odle ndoba kro no a owo no no adne ma yen botane say ye be free bonim ababanya dankwa anu nti Onyankopon aduma chede aye de ba de dankwa de nti a dankwa Nyankopon chede ne say ene ye nipa ene ekopa Nyankopon chewo say anase etu ade bi de ma ne say Nyankopon fa Mesia no emra namom eye ono anadom eye ono na humobro eye ono Nyankopon na nkasa ne tema ya wo ma nipa na won pese wo bia bayira said the Peter kan e wo sika Peter 3 verse 9 no eno nti na o ma Mesia no free so by say o ma gi nipa ti bonim enfo mu nkoda nkom e pastor John to aso yenkwe Osunya dwene aye se enti wase na ma ye nya aduane esan ho de bade obeso wo kire say as Yesu achi die fam no na me emfa nkwankwaye no die bedi enti na Nyankopon chiri kwan e bi say wo be kan Romans 14 verse 20 o se aduane nti ense benya asofo adifo a o mafuri dombedi nti Nyankopon o ma de bade o ma say no ama butaye de ko nyameso mpan no asesa no akwakoye bra Yesu nchen na benya akwantu bra Yesu nchen wo benya aware bra Yesu nchen wo benya adwuma ena de Nyankopon akwana electoral commission ya gase ye beto aba wo Ghana o mu na o mu dekre ye beto aba wo UK o mu na dekre ye beto aba wo America o mu na dekre ena ha se sisi nchen no Nyankopon kasa preko Nyankopon wo kasa preko na fa chaw Donald Trump bo Biden bo Mahama wasu Nana Akufo-Addo wasu me pachaw Ghana constitution ya the Bible ne belu Ghana dabi na nyina eye constitution yara eti dia mienu I was a junu hunye wudi ntie Bible kakra bi Osunya dwene aye se ho dwuma mama ye nya aduane ese ho adwuma na mom dwene ta wo da konkom aduane a etena ho kode ba de da de ba de enkwam na kire se mienu botaya ya de free wiase ebe Nyankopon nchen ne se ye bedi ye Nyankopon maduane ye de ye kra no ebe ko dankwam se obe ko dankwam na kase ko twama firi owuom na kase wontina bonem wontina abraba eye fiimu obedi Yesu achi ewo kronkron yem we de botaya ema Nyankopon de Yesu ye de be ebae enti hano wo de kan to aso awo nipa ba de be mam enti se aduane no ko dankwam hwana de be mai enti ye ko Yesu nchen ne ko pe aduane e be mai dankwa hwana de mai na kase Yesu botaya ya wono de ba asase de se obma nipa epe enkwa obma nipa ete bonim no o ma dane afi bonim aba benya dankwa eti sa woti aso de na so won pra fa se otemu sa okra no ati owuom woti aso de na so wa eya asa okra ati owuom obraba ne biara wo so wo kwa aso de agusu awoye no okra na so ti owuom ana won sakra wa akure so a okra no ati owuom de hia ne se wo bedane afi owuom aba enkwam John chapter 6 verse the number 68 yenti asem a Yesu ka kire nesuafo no abra suafo 60 esa wo mochi aduane no a wo mbepa wo Yesu nchen no a Yesu da bi ena de physical bread na monsan ka namom me mamo pa no a efiri soro Nyankopon na nkasa ade mamo eya me Yesu o kan sa wie pepe ani wo kire se de obedi me honam no anu me mocha no wo no wo nkwa wo kan asem wo ya Yesu asuafo si da bi sa chichin we pa de ye ti ase ejeje verse 60 verse 7 verse number 16 answer verse 60 yentie Bible osin ntie so for pretty ya enti asuafo ne ti Yesu teaching no o kan say asuafo ne kan say isem ye din preaching teaching ye de ben aya den wọ́n lè bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ wọ́n lè bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ de ba de me pa otohwe
nyame sompa mo nkyerɛkyerɛ enye ize sɛ ɛyɛ mbere mawa na ɛyɛ mbere because of 1 John 5 verse 3 sɛ nyankopɔn kokoro sɛ o ma na sɛde yɛ de bɛyi ɛnyɛ den enti sɛde bɛyi a yɛbɛtimi akɔ nyankopɔn nkyɛn no ɛyɛ nyankopɔn kronkron ɛna ma no yɛ mbere but aha no na ho na mbere aso menti no mu sɛ Yesu akyi de bɛyi ɛyɛ den the part of identity na ɛyɛ wɔ mo ɛden Hebrews chapter number 10 verse number 19 Omu famu na omu honam famu no eye omu ten ba sa oba Kristo mu na Nyankopon na Mesia no so ana onkronkron ese omu a se wugya ensawe wugya yasa wugya sisie wugya honam nyuma no enya ten because look at Deuteronomy chapter 30 verse 11 going na abra Nyankopon ade na hyade ma Israel fo no wo ka cho plain say ahyade a mede ma we no eni akyirikyiri na mum no ebren wo owie no saka cho mu sa hyade we no enya ten and one of 1 John 5 verse 3. Anya daily because of say ahoɔden na wodi be this one so sakra wa akure ba Nyankopɔn nkyanya ɔno Nyankopɔn ɛna ɛdom wo kanu ti na Acts 1 verse 8 no Bible no kan say sɛ nkronkron nya ba mo so a obenya ahoɔden mo enti ahoɔden na wodi ba Nyankopɔn ba nante no wonya free Nyankopɔn nanten that is the purpose of Holy Spirit he say nkronkron ni wo so dia Nyankopɔn adwuma wa akure ba ye wo sɛ ɛden kan hwade Hebrews chapter 10, verse number 19. Mepato nyameso mpawo nantie no. Nyankopon na Mesia no so. Ama na very simple. Ama no mienu. Enti Bible. Was enti anuanom. Enti anuanom. Se we Yesu mojamu. Anyam se ye we Yesu emojamu. Ane nam aye de ko Nyankopon. Ane Yesu mojamu nam ye ahoɔdena yade bɛkɔ Nyankopon kronkron mu nti. Efise. Ogu emukro amayen. Mepato waye dey. Ogu emukro amayen. Wago emukro aye dey ba dey. Amayen. Wama na ye simple. Waye ekwan foforo aye ekwan mo Nyankopon na Mesia no so aye ekwan foforo kwa hefa ekɔ enkwam bra sister Nyankopon ti dey is about dankwa it's about righteousness it's about say ubeyi won free ponim abedi Nyankopon ti e kronkron yim eti Nyankopon e wode opɛ e wo ntade sem e wo sa oba Nyankopon ti na wudi so Nyankopon wote ne abraba opɛ e wo kasa mu wo ba Nyankopon ti e wo so de adwuma Nyankopon kronkron ya abraba wo opɛ e wo wana montuom ya wo so wudi so eti ha no wo se Nyankopon na Mesia no so ama ye kwan bi a e de ko Nyankopon nkyɛn a e kɔ nkwam a wo ma na very simple kwai yanko efrise ogu emukro amayen wama emukro no aye very simple amaye waye ekwan foforo aye konkwam na waye ekwan foforo akwa hefa said 1 John 1 verse number 1 John 2:25 say eba wodi ase de ba de aye down kwa because Nyankopon nam na tenkwa Mesia no so ase down kwa bo na sa down kwa bo we no ani esu ade ni ehun say before obetima wura atemu da heaven gate ni mu no me pato aye very selected people and crofo be Nyankopon ena Mesia no so ayi won no won me betimi awie peye akọ dankwani kwai eto aso no yanko ai fa ntwemu tanum enti Nyankopon ena Mesia no so aye enkwache ho na monto no very simple ade amaye me pato John chapter 6 no hwe verse the number 67 John 67 yanko osana Yesu si du mienu ne se enti Yesu ka chi edu mienu ne se monso aha no na 60 no ade nkia ka se teaching na Yesu kyerɛkyerɛ ɛten enti obi antumi ne akyiri ana Yesu ɛka kyerɛ 12 na aka ne sɛ monso ko bia na ha Nyankopɔn kyerɛ die no edu ba bia sɛ de wasepa sɛ otimu ne sɛ ɛyɛ wa okra nkwa gye ho adwuma na wo yɛ wo enti wo bɛkan Matthew chapter 3 a abra Yohane ibo asu a na ɛdɔm no ɛba no wo free verse 5 ade ko si verse 10 na Yohane ka kyerɛ Farisifo na ɛba gye asu bo ne sɛ ehurutiama afɛ de hwan ka kyerɛ mo sɛ munya ne atemu ere munya ne free abufu ade ba de ɛkyerɛ sɛ so obi tie Nyankopɔn asɛm no osaka na adwena ɛyɛ ogya wo kotom ade odwena ade ba de afrim ɛno nti wo tie Nyame asɛm na wo sakra wadwena ɛyɛ wo nipadua na ɛboa wo sɛ opo Nyankopɔn asɛm a ɛyɛ wo kra na wodi na boro sɛ de mabusam 8:36 ne kan yɛ sɛ de ohu me no ohu mpa na de ofo me no why dey wodi ne kra boro enti wo kra na te wo mu no ana wasa wo ya wo kra ne yie because de ntia wo asase so no Nyankopɔn ama enipa bi atwere ensɔhwɛ ayese exams ana yɛtɔ na asase so because of their wofo di nkan hwemodi a wodi Nyankopɔn every Nyankopɔn asemachi equity ebonsam no Nyankopɔn at the next opportunity ama each and every one be na baba asase so say Adam anya de nasam letwam na wa baba bia no ɛyɛ wo choice so body Nyankopɔn chi
anase obaku Nyankopon na step biara abafaso bia nso no ewo nsunsuaso eto ka kire Israel for no ewo Deuteronomy chapter 30 verse 19 say ekwan na abafaso bia no ewo de betima de be ato Deuteronomy 30 verse number 19 Deuteronomy 11 verse number 26 Deuteronomy chapter 30 Bible kasa verse number 19 Bible kasa was say anie ene me pra wo so dey asase me ti Nyankopon ka kire ne man a ene say the 5:2 verse 9 ka say no kura Christopher aye honhom fam Israel no say wo ka kire Israel for no asem wedi a ene na ya me no mienu ene yesi ye di Nyankopon achi no ye nso ye ka ho bi ye ntie Bible was say ene me pra so dey asase me madan ti Nyankopon ka say wo fra wo soro ene asase e de ide ba de adanse efri se hwe Nyankopon no oni nipa be kasa na asam na very serious at manu a oyi oso na asase adanse efri se wo hwe wani so na atofo mu a eye asase na abede be obeto anya se oba ko wiem nso a eye so na abede obeko enti oba be ya ade bi a oni dansere wofo bi a obegina odon ene enipa entem edi diete ne se wo se asase wo soro daache me be woso na ma woso asase na me de wo se ya aba na duru ho a de ba ya no behunu se me dibem se me se wo mo ne se ofra woso ni asase edi adanse aya dai no eno ti na Isaiah time no o kan Isaiah 1 verse 2 a woso muntie woso monye dai asase de ba de no asafra woso na asase edi aye adanse se muntie bi na etambo kam me peda de aso asase ni nyina mu na ma woso osoro ahwodene because of a nipa bonity we dey tie Bible Deuteronomy chapter 30 verse number 19 Bible kasa was say me fra so dey asase me madan ene ebre ko yeye a aiche bia na ewiase akona wiye a bonefo na nia brinti wade bone ahodo epiepie nipa eko seye mu no sabre wei ana wasanka yenya enkrofo a wo mo ekasa ke nipa efri bonim ebatenem but na obi TV na obi radio a akoye concert and I saw them and yesa shatawale nyom and I saw them and yesa lumba nyom and I saw them and akoda ne concert party area na temu dem ni ba yen krobom wo de kan hade o se ne ene me pro so ni asase me madan o se wo fra wo so ni asase e de dance ase me de wo na kwa hwe nyamesom na yesom no ne purpose ni bra sister se won sakra wa guna automatically fashion otimu se se wote bone mu a okra to wom enti embra na wode yase won no se ye nante mu no o se ene me fra osoro kwel ene asase me de madan ene asase e de ba de e di wa dance ye ko ase me de wo na kwa ese nyame asam na ode yase won no asam na ode yase won no a eye owuo side ba de de enti a eye owuo ne se wodi asam ne so a ede nkwan de ba de se wo pu asam no nso a ede owuo ba de enti Nyankopon kasa so oba sentade ese na fa ne ewu ade ene agrimuti eka ho e wo First Timothy 2 verse 9 asam wudi so a ede nkwan ba de ana so opon so ede owuo ba de e sa nete kan hwa de insha ene no me the same Nyankopon asam no ube udiswa ede ensha bede Nyankopon ka se emaye ntwempona namum yanware wa hote kwan so a de obeti asemwe no ede Nyankopon ensha bede hwa ya ka se ensira God bless you no ensha ne nyeso Africa na akwa abrocheti Nyankopon ensha wo obeti abrocheti wo so Nyankopon no mede ba de eda ne so Nyankopon ensira ye nyafu nyame asemu Nyankopon beti mechira wo ebie kwan e wo honamfam ede amount but Nyankopon shira enya honamfam japade sanka nyame shira eya honamfam niema ene nka Yesu emu baby e wo Luke chapter 12 verse 16 Luke 12 verse 16 ena Yesu na asa kan e wo Luke 11 verse 28 ese wo de kan na ha 11 verse number 28 gente Bible was it insira ene de wote Nyankopon asem ene de ote Nyankopon asem enti se osofo ka cho se God bless him ana se obi ka se nyame nsira na ka se amen na me pataw ene wanu a wode jesu no ene cha se wanya nsira na mo Bible say obi Nyankopon nsira e wone so no eye de Nyankopon kasa we de ba de Nyankopon se eni ewu osmate ense wade osmate emokọ no osmate di homeda na ye ne kronkron wasmate obi a wodi Nyankopon asem so no wona wo Nyankopon ensira be pato nyame ensira sei elete wo de kan hade Luke chapter 12 Luke chapter 12 verse number 16 na obu o men say enti hwa wo mo de anyamesom no akoye honamfam adepede no bra sister
ye extra careful if you say nyamesom pa no enye se de be pay hu enti na wo kwa asore na se wuni ka ye hu say ga dome hwe ye extra careful na nyamesom papa no enche se adepade o wo be kan John the Baptist the lifetime hwe wo ka Matthew 3 na dress kwa che se wo ne physical enye de bay enkoyi but now who from na oyodefo Yesu oba honam from wo kan Isaiah 53 Bible na che say ye mu no hwe but who from where dey bad mo 1 Timothy chapter 6 verse 6 say nyamesom pa abodu dey bay eye dey bay enti ye kan Nyankopon mu adenya enye se watoka because obi tibi kwagisika duro mu atoka and is also waka eno enchra hwe na Yesu ma ye focus Ako Nyankopon asam so Luke 12:16. Luke chapter 12 verse number 16. Eti Bible. Ani obi won be say. Eti Yesu ebu na suafo no ani mnu nyina ebe say. Onipa bi oye odefo asase. Onipa bi a oye odefo ewo asase so ana woso aba woso ye no. Ye wo aba meyenu. Obekan John chapter 15 verse 16 me pacho hwe aba bi a Nyankopon se Yesu say ye nso. Galatians 5:22 no. Ose won konkon na wode asie mu no. Honhom no ewo ababia eye papayo ayemye gidie ojo eye tene abrabo eno ye aba wase aso ma urade ano ti na Matthew 23 kan say yemedua no nya biapa na na ba no enti Nyankopon ye wo aba wase de ba de sa aba no ye tene abrabo no ana sa woti wiase na Nyankopon firi so ba temu dam na wan to bia Matthew 3 verse 10 say what the akuma no ese Obey Obecha atu dem. Nature say, I was say, giving me piara, was so abapa, yet say Numa Eman Yankopon. But ya were not come to Abba, a young one from you, but Brow, I can of one seminal, or so about one now from Brian Yankopon, not Unifi. I didn't none bravo, I have one. Jawan Crawford, baby, Belmuka, sorry, one more cast, I would die, I would have had ye but 10 year bravo or more 0. Sankia Pedapadia, and what's the answer the first time? And only Matthew chapter 6, verse 19. Was the answer of Padia Hefa? Was so. And that's how we now from Musidan Ayabonio. But a then a young Nipano. But the Nango Papa when China so a tenny the body. Abrabo. It Matthew chapter 6, verse 23. Was the yearning campe the kingdom of God no. And the body. The righteousness. And to Wobben Yanko Point China. Oh, Baba, but a black cron. Not a noty, say, oh, I didn't have beer or the other body. What do you come? Can't have him. Luke chapter 12, verse number 16. Yanko. I will go and say, 80 years to Ebu Mubase. When you be the four assassins, only Papi Aya or the 4 hour assassins and was so a baby. Was so they say, and I was Tenasiano. Oh, Baba plan assassins, why the body was so about. Was so about our idiom. Waso aba ewo honam fam ajapadem na chese eba honam fam a bibia wo bi na nso so na olaki the most precious thing me pacha wo se wo honam fam ajapade nyina honam fam de babwa wo namom ebra ba hu se ne nyina so nimfa so no da waka won side ba de because waka won sago pu a opo ajapade a wo nyina no Psalm 49 verse 7 ajapade pempem a wapagu won de ntia me pato he yaman panga da waye ne ba bukuro ankrata abra no yaman panyin ansa na oba ba wu no e ya de ba ko na ohia enkwa ho me na ohia enkwa ho hom sa betani mu but awra wo sam ne say ebra yaman panyin enkwa ho me e free ni mu no satam no na boda ni bi so te odona ensuo ho ya wode gata e ba pesie na enkwa ho me kro no a yaman panyin hia bi no na enkwa ho me abo yaman panyin dada no ba na boda ni no e wo enkwa ho me what ai wodi bonkuro enkwa ho me na wo nya de abu Ghana no wono wanya bi di bonkuro wa bodam so won kwade ba de enkwa ho me wo sika kotobie sa doko taka cha o sai wa koma na epura aya akomakola sa okopa akoma de ba de ha na be hu sai ajapade e honam fam de ma no nya bi bia le timito wo de kan hwa de Psalm 49 verse number 7. When a woman who said, Sika is very limited. A bad uncle Pong from Nema, Sika and go baby, what a country. So there is when you report that was some man can't say. A bra would that were in Passwa, Uya Babe Wono. But was say, only 10 million and quanta. Fine. Or Roman Yapoli,
empatade hwe o se wontimi fa enema wo no enka se Nyankopon asemasi ewo sika pa edisa obefa na kode ene nka sika we nanka fa awunyani wa we eko wo se Nyankopon wontimi ande ba de empatade wo de kan akra bi na wonka die boye de hwe se enipa no ewo no a wo beje ne kra na ne boy de ben na tse woton ejapade wo awiase gina sawo de to enipa nkwa enye ne nkwa no abo atenche awiase bebia na tse wo nkwa we de ba de wo wade anuti na Matthew 16 verse 26 yes can say wo bre na wo amfa na mesompa mo bra na wo nya wiase ejapade nyina na atemudem anasa o hwere wo kra yes musa question impaso ben na kasa wa nya fa so ya de ba de aboka Nyam faswa waboka afeyentie ebe no Matthew chapter 12 Luke chapter 12 verse number 16 verse 16 ado bu won bese Yesu ebu baby yentie ne onipa bi oye de fo wasa so so abapi onipa bi oye odefo ewo asase so wo so ba brebe ano so so oni tirim eti dako ano plan ye bra sister wo toka obi nka se wo toka ne na nka ba so obi nka se boni o ba fa so tirim se kana wodamu no me pa chaw ade bia wo asase bia ode ba de eti busa se wo kra no so da ade ben na wo se dem no ana first Timothy 6 verse 6 nyame so mpa abodu ogom no ya de nya kase sa de nya no nkoma na ye die o obi da mo kire hesi ai eja pata ogu anya sam ketewa o te so but wo get den ye ba kosie no wo do pam ye mfa won se edan aprosa 20 wo ye ta ba pro Eye ba ne aya anu odin che Joseph e papa e fense Jacob ebi ni ho enye kase be le chesa ebi ni ho ba me pato ni nyina chi Jacob yan kosie no ya man pagini kura ye Ghana nyina man pagini mpo no owu ye no how many days in the dan anche but ekosi sai wo de tie Bible ento aso no yan kwai ano so so oni tirim enti what we dey no hu se wo sika san and we plan the tirim se menya den kura ebi se die me me no ba ye be si eja pade na broso ama se accounts ne kura no me eja pade no me hu ba bia me bi eja ba ebeguo ano waka che ne ho se enti dia do no ha se eja pade na wo pegu woni nyina no na ne kra no nso dia oni eja pade wan kura because abra no pa mu na fo eja pade no no wo sawe nsa abra no pa mu na fo eja pade no na o sa ya san o bo taman o bo bra e fata o saye enti won fa mu na o se ehuna fo mo so ya de fo no Nyankopon ni mu de na oye ohiani Nyankopon ni no woni hwe wo de ntie Bible ento aso no yankwai ano waka che ne ho se enti what na ase plan ose da bi e se obeye different strategy ye me ye ni ade amayeli me dwiri ma san anya se obesa ka na gra ko panya meso mpachi fan obedwiri na san ni me si akese mu no aye na kese na ehona me no ba ye ni nyina ne de mu no ma nyina ba ahonum na afedie na kese na warehouse no oba be extension obetrem na wotrem wi a maka che ne ho se ajapade na wo nyina wodi agum na owia wa medin se wo be ka cha ne ho sa afedie wo be bonya mesompa homoden tie nsem bia obeka sansam na obeka no ena ma Nyankopon ka sa wo yo bade asia wo de tie Bible na me wi a enti wa wie bibia wie na wa ye investment nyina wie no maka che ne kra ne se wa ka cha ne kra na ti ni mu no a wono no wone honam no separate ya o kra no ekobu akonta anko ye ama na obe suffer forever ekoye manu a na me beje forever no wa fa ne kana ampanya me so mpa chiri kwan o kan osenkafo 6 verse 7 na o kan se bi se enipa bra ye bra nyina obewa de bade na no enso de ne kra panya de mo enti ade a o kra pe no wo kra pe nkwa batanya no nipa maninya body na di aye fe but o kra na fon obi kra uhu na be kasa ace na aye no wo de kan ba ne hade wase ne maka che ne ho se no aka che ne ho se o kra o no ma papi se wo to ye nifa ni bankum a wo eniema epebrebe a wo de sie ama emfirisia bebre so wo de sie na gese emfirisia be se 50 years 100 years kra no wo anya adwuma bia kra na you can live enti home enti from now going there home didi nanom na wo nto yem o ase wo home no ye de bay only na no bonya de bay but okay Romans 14 verse number 17 so the kingdom of God no ye de bade die no ana ye de bade ana kwa ne de wo se ne kra ne de bade na ye de bay ti nyanko mo he di sa no se enti na upon the onye
nyina echi no chasa wo nwene wo kra no ho ene nyankopon me betua na mo bi nyankopon ka chede ene nyankopon hwa ya ma ne ye wa nyina wi ne nyankopon ka chede se kwasea okra kwasea anadua me pa cha o se anadua baje wo kra no afi wunsam obaje wo kra de ba de enti se aje wo kra ne firi wunsam hwia enoma we sese no afei o warehouse na wa tretre ma wo se wo japade a wo de ama wo mfinhia pii no ebe ya hwan dia asembisa so ya the phone would ya the same question and yampon bisa wo it is and the same thing also ana de o se japade ma na ho onipa bi asase so wo you say japade wo yemfo wo sit down wo talk cars wo ye investment wo the say japade at the man wan kasa wo ho no wanye o de fo nyankopon fam na wanye de bade o de fo nyankopon na wanye o de fo nyankopon de bade nyankopon fam de fo no and first Timothy 6:6 ne kan ko kan nti what is sana wa wanye o de fo e wo nyankopon fam de bade sana wo tie then tell was say when you ba kwasa ne say you care about the body very temporal but uso na wo mu na so onya punishment e be ya forever and don't care about uso no what the kind had First Timothy 6:6 yeti bible oso nyam so pa abudu enti ha no adenya na odefo no woni e wo nyankopon fam ne say na oni nyame so mpa do na fam de ya friend nim defo a ya friend ko ba nyankopon nim no o friend obakwasea enya atem bio nyankopon ni natamo yeti a wa yo obakwasea ne say Oti Yesu aso afanye tebe. Matthew 7:24. Matthew chapter 7 verse number 24. And the Yesu ka say oyo bakwase anya temi eye sanete. Nyankopon asem ana enyansa. What can Deuteronomy 4:6 e ho? What can Psalm 119:98 was say Nyankopon asem ana ma nipa nyansafo. And is all lacking Nyankopon asem a be pato e de ba de. Enti Nyankopon ni mu no o ka say oyo bakwase anya temi eye sanete. Akwase waka ke na ntwe say oyo aboa. What natem? Woni natem. Walk out the car, so we are car, what nothing. 18 Yankopon is on the uncle for 2, the 1 answer 4, and the 1 question 4. I don't think that Matthew chapter 25:1 or the book say, not a Martin, Equisia you focus, Emunum, I am Majumba, Emunum, so the Abama Quasian, any. The amount will be a Batumban, I am Matthew 7:24. Matthew chapter 7 verse number 24. Get your Bible. Was it to Obiara what men say? And to date your man or the phone your friend or Bakwasian said, or Tinyang Obia what Tinyam Nasan Fan Yajuma. By you say will be what Tinyanko Passam. Now or you know. Now what Tinyanko Passam at the bay? What Tinyanko Passam, then Yanko Passam say, and you and Zawadi, your mother mine, your mokono. You did Nanko pass a dear so, the woman that said Nanko pass some tea. Now they are Kumapa, and now Brazil, a Juma, Nanko Paul counting the way wise. But the never to talk about Juma. It is certainly power, Nanko Paul who said, you can't match about your soul, enter the body. And you are not here for because ordinary we are Ebua Quinta, but Jumba Biawaya calculation. And to obey your Batumba, Ewan Nanko Ponibiano, what Dangina will say, eh, Nasem would na, Mayate. Na say me kra firi me nsa ena na ye dai when na ye batumba verse 26 enti bible na obiara what men say enti nyankopon ka say odefo na won so nyankopon ye bakwase nya atemi efiri say verse 26 no obi a wote nyankopon asam na onyo na wan fa nya adwuma ono de ono ne beto bakwase eye tietia me se uka che wo dwan sa wo ya aboa woni natam sampo nyankopon asam a nyankopon mu say what I will cry, tell them about some 86 they can say, dear, what for men or didn't cry, bro, because I'm check and we are back on a way. When they find so many and feel quite the same to Salampa, fast old thing we say, I want a way. And fear no, what you money better, a one a bedroom. One day, Yawu, fast old thing we say, one day, a war bad day. And to be about Jumba, what's nothing. No, Bua Quinta, I quite so will be teacher. I was all your calculation. I will say, a dollar would you know, who now pass and our boca. I calculation. A two book conta. Who book conta. I dare be a will be. Said the buyer, who say, a walker and answer a chowkra. If you now go for catcher or the phone, so I can say, because what they can only now you had it. First Timothy 6:6 no. Also na onyam so pa abudu. Yameson papa no. Answer how was in Yameson pa. Because onim se nkrofo bi kwa asode but omo twempana. Obi ti asode am so nyinsi obi ya to abudu.
Obi tie me tie so dem ne ntade se ne papa. Obi tie so dem one dey o say asawo dey onko gina St. John's and asako emma asawo. But oya internal positive. Onam kwa me friend na obeko. Ya friend na obeko. Kojo friend obeko. Sa nipa we so asako asore. Na dia me ja kwan so obeko no sa ato nyu aso dem. Obeko mu asa ato dom e wa aso dem. Wa mo so. Na bu sa question say ye po obi am na kanfo Nyankopɔn a jamanfo. Dabi. Kan Psalm 33 ne. Psalm number 33 verse number 1. Yentie Bible. What's atere ne fo. Bible say Nyankopɔn po obi na se watie enkanfo afnanum adamo no Nyankopɔn a wo se henfo. Atere ne fo. Henfo. Atere ne fo. Me pa chaw. Program ya ye no ye tumbra ye kiresie me ka se otene nia wan hwe ya wa adwe ya kese ne. Wan ne otene ni Deuteronomy 6:25. Deuteronomy chapter 6 verse number 25. Hani tin ni. What's na se mo hwe. Na se mo hwe. Na se mo di me mra na mo di Nyankopɔn ransam no se de wo se ye no a. Ene mu ne ba ya matere ne. Be de ba de. Etie kase obi ye de batene nia eye de Nyankopɔn kasa o de ba de. Odi so. Enti ha no de enti a wo kase no wo se atenefo na chese wo Nyankopɔn kasa de ba de. Wo Nyankopɔn se eni awunsa wa de mo consent de pa jaya saja sisie twofri obrabane mu na wo de ye adwuma no wo na abaje otene ni ti sa otene ni no. Psalm 33 verse 1. Yentie Bible. What's atere ne fo. Enti wo baye otene ni wi a atenefo Mo na mo fa enitie. mo mfa enitie. Ewuro awurade. Enti e po bi amana de enitie aka se mo Yesu mo Yesu mo me de ye me ma wa mo ye pe voice amana kasa asemo ya. Bible say e was say ye hwan voice. Atere ne fo. Na esa wona watere no. Bible say ese ye ka se esa me tu osesi ye se me ni adwuma ya enti na metime de me pe akwa akotena Ghana Commercial Bank counter ki se me yetela Ye ba pa mo. na chese ensasa me yone sa wotimi nkofo taxi uwia ba bia ba transa wo pe driver akonya so ebeyi enti aha no ade bia wona kwan enti wo se esa hefo Wona watere no. Bible say esa wo mom ya jebe enti before ba je microphone sa wo to Nyankopɔn din ka wo san ko se wotene Question. Nyankopɔn ka se enia wo no me pa cha wo take life what is so e mo tama what is so what take uso no banya de Nyankopɔn kan wo de aye adwuma enti wo se ese atenefo se What we na ye? enti said the Ghana police omumu se wo be ye police ni wa bra yan fan police mu a ya ni be ko jail no salati asem wetie wa wo yi Nyankopɔn aye wa bra bo ye fi wo se ese won etene so me de be Omi na ye. nti e kanya mesom papa ayo mo musom Nyankopɔn e bo bra kronkron wo de kan ne hwa de 1 Timothy 6:6. yentie Bible Osinyam so pa abujuwo. nyamesom papa na kese nyamesom a yesom e wotere ne mu nyamesom a yesom e twia ho firi de entene ho sa wo se atenefo yamfa ni tie nhuru awurade enti nyamesom papa abujuwo ewom Ya dinya kase. ayede Adinya kase. enti ha no obi som nyamesom papa na bra bote na honhom fam owo adenya kese ye ai no obi so wo na fam sika but nyamesom pa nya adwuma nso a wono nso aye ohiani kese ye ejeka Luke 16 verse 19 no a sikani no na wo yode fo wasa so ba Nyankopɔn nim no bone nti no yo hiani abra wo nyina gu ye no anya hu da wura odefo anya hu za sa Lazarus ane ye mu no hwe no sa no yo odefo Lazarus ane afa ne yahwe no sa Nyankopɔn nim no na oyo odefo tienya extra careful nyamesom papa ane de wo se yeti akire woti wi asafa so temu se obi na boy ade bia wo asase bia beba na wi ye obato nkrofo bu asase so sa na won so ewi abato wa won so betwa mo ade akọ but them person mouse we say utrim enene say Nyankopɔn fra wa fra nipa no me pacho wo mark o wo choose or choosing people what say we do mbekọ nkwan na a number of people be brother sister you extra careful then we do some 6 verse 9 and it said this and 14 this chapter 14 verse number 13 what they can have Revelation chapter 14 verse number 13 was na mete enemy efrisoro enti wase what enemy efrisoro e ka say sound voice no etie mu kan say yan kire say nsane ofu owu awurade mu enshan hefo ofu a owu awurade mu on say Deuteronomy 30 verse 19 na ye kan
Or so only Yango pass and go in Shira. Or say a shiny woman my debate. Me pacho or be a Dimuno. And just I will be a sorry, I will mass for you. Dabby. Check. Now, Sarah Dimuno. Namimu Yabokon. Namimu Yaza. Namimu Toloto. Namimu Yarinsa. Namimu Yabokon. Enti, Elra Dimua. Say Namimuno. I was 2 Corinthians 5 verse 17. 2 Corinthians chapter 5 verse number 17. And Namima Bravo. Was so about Christo Mua. Obia day. About Christo Mua. Enti Hano. Yeah, come on, more Christo Mua. Eh, o massacre o matron. I bet Christo Muno, Christo Mua. Why a body of fro? Why the body? Why the body? Yeah, bought Adam from Patano Gronfo. Yeah, bought Adam for how I hope from Patano. Now I bought the body. And more nipper beer with your say. Yes, I creative beam. When now come here, Jawo, I will bury us women. But also here, second, I walk, yes, I want your walk for the kingdom of God. Sir, I will wait, and I used to Nicodemus. I was John Travis. I said, I am free, so I know whom I will be with Miss More. Nanko po yasi or boy, what they say Adam sir. Nanko po kingdom noa, a year yasu fly, what creating so, what the second Adam, where you soon, sir. It never be an alpha first Adam, but the kingdom of God, me pato dia or any Yamopo Yasano, etreno, yesu. But on was said, nipa in a fanimu, till on first Adam no so, I will ever yasi bonimua, Yanko Ponam second Adam so, I will yesu, I will ako Yanko kingdom, a yatin and when the Yanko Ponsi will be unjustified, inclusive Yadobasa, says because of the awful bonenti, Adam bonenti, how a bonenti, nipa biara at the bonim. It's yes, sir, Yanko Pona Messiaso, about your fro. No better boy, Yafro, Abenabo kingdom. And Tihano, or the Sabe Christo Mua. Why a body for fro? I'm a canimania the body. Atom, I'm a behind the body. Jeffro. The canina Cromfua, you whom are on Canina win, sir, you whom I will mean sub you. Second, the senya, you whom I will send the pa. Second, now, Contoqua, you want to come and let you mobile. Send the way and walk Christum. And this at this and 1413. No matter any free so. And what he never free so. I can't say. Ah, South Person, I can't say. Can I say? Then, can I say? Instead of who already made Shira, every Friday body. Who already after one will be a over at him. What I say? Yes, like I said, who will get the one who ever send the Abra boom. If you say, Whoa, Ratimu, every say, air crane. Now, one woman say, Anne, one of them, everyone blame. Some Crawford, it's the Riasibo, Yamesompa Abrabon, woman, a bahome, everyone blame. Now, one woman also, one more braba, boy, papa, and doing it. I beg your time, doing it. 80 year per year, yet or say, rest in peace, the part of air from for. Another question, and maybe rest in peace. Obia that kamana so rest in peace. Now obia ko rest in peace. The other one some the one be ko. Check. Rest in peace. Me pata kronko be wu. O better wiase abodaman afa. E meme nyina abogbo mu akọ rest in peace. O better wiase I remain sa akọ rest in peace. Isaiah 57 ya he go for rest in peace. Number 21. Then ka wo rest in peace. Asumdwe ni ho. Isaiah chapter 48 verse number 22. Yes. Isaiah 57 verse 1. Isaiah 57 verse 1. Then can say, I have for rest in peace. Me say now be come watch it. Obi afunda kana de ba fa funa de akon. Ya tra bu funda kana we say rest in peace. Yes. Ya no say near the cross aside be. Asabo. Now yes wo no be ye ho adwuma kan ni. Yes wo no ya ho adwuma kan ne nsawe. Enti me say odi anche ye behe messianic prophecies ye behe da bawrem nya henkofo a Yesu no emoja ne missing ayo mo adwuma me fa so kan ne hade Isaiah 57 verse 1 jan henkofo a Nyankopon listen no omo rest in peace oso tin ni yira Bible say me kan tell say oni pa bi hon ma wa ya righteous o timi yira kwai no bi ara fa che na ko nanso obi amfa nse na komam kwai no fa mare mapako Nyankopon timi fa emerema wo mo ye papa de bade eko hwe ya wan krof eti wo mo ma wuo no
Young Crawford too. Jawa de wo I was in him. I need the old body. I was on him. See Genesis chapter 25, verse 7. Abraham had the scripture in my Abraham. Genesis 25. 25. Verse number 7. What they Oluma and Tranka, and I've been crying aside. Gamenti would tell me if it still Kayomo. I didn't try. Ya papa now wolf. We sing in a dragon. I see a friend, old boy. Oh, a Gamanti, young girl, Afro baby. Oh, I will see a woman. Would you hear baby? Yes, I Gamanti, Kababu no crossing cap. When you're a chilling, a grinning with Trimua. I can't, yes, a dear comfort. Can you Macron Crontica? Without this, I was at the corner do that greater my just a general. Now, baby, and to work a green to piano. Under normal circumstance, Yanko Ponim, agree with Tima, I was all righteous. And Tiatamudam, wow, Beko get the kingdom of God at Tamun and Nimuno. Yanko Pantam Wanimuno, now we are paying a green of wood, Tima, a year done on your Nifita, now the bonnet. Let's see, actually, I miss yes, Sanka, and yet sign of Saka when you know. Nanka Wayako Crown. I just said, oh, tune a pie fita. Number point, hunting, or a pie fita. Because we was some 1631 of us and the kind. Yes. Kind had him. Genesis chapter 25, verse number 7. Was it Genesis chapter 25, verse 7? Now, Abraham now would in fear of her. Abraham now would in fear of her 175 years. Na Abraham jale and Abraham ewu yen o jale wo edweno pam wo whatever not on say Abraham abraba kronkrunti ya se wo e whatever pam na wa papa agwine go ti so de ehu nyuma na wo ye o yanku bi sa wa no wo e wo agwine pam bra papa etu oluma u be wu e wo agwine bonim Abraham de o wi e wo agwine da ba de pam now I'll back or crack. Not in face I debate. But to count and 4 says Vestra. Who bet when you remember is not Papa's on your debate. Amen. I did out a whole penny. And think our uncle Abraham. What you point on some pound water. I mean, Uncle Ponty Abraham who are dancing. And what Genesis chapter 26 verse 5 say, what Abraham 80 remembrance so. Mrs. I can you fit down, say Nankachere, maybe some 1631 and at 20 verse 29 we some bona enka nyifitano ka say net here and na boniti enini fu anu opeyo maka onya na nko sagini kwanati ti otwa na osu adentira onya ya na nka wo manante na ho adini bi anya so de so na mesompa ba do be ma no wo de kan ha de 1631 mebusam 1631 yenti bible o sa butira ayefe Bible say yakasa abotire a yedibo yeti natural abotire efe ene adwuno ende ba de adwuno bra we de ba bia won fiaduri na won so nya me sakra mebusa honom asenka 4 verse 1 say kai obo de ba de ade bia nipa ba ye biara ho akontabu de ba e wo ho o de kan wusa no hade 1631 yankoi osabutira efe wase abotira anka efe edwuno ande ba de edwuno enka wasum ya me kronkron papa sa di waja no nanka wona wa nanka tene kronkron ye mu no nanka nwina ye white because Bible describe nyankopon I Daniel chapter 7 verse 9 no or describe ne say ni tunye de ba de ehoa te kan nyuma kronkron na ka tin so akoye fita nanka na ko se nyankopon e wa gbe papa de Abraham ye no sa nya akokora ni abrewa Chibunto no kona nya say time take what we send it Bible also who the tell me so Bible say sa edwene na gu yetim yesu no enka under normal circumstances hu ndebe kwa so me say atemudam a egudi ku tiso na ade to nyansa bi se ku ye na de yasa na de kire emrantie no subampane bra sister atemudam enye izi wo se enka dwene no nke hu ne hefo kwa so ne kwa so 2029 Proverbs 20 verse number 29. The Bible. Was the Bible say emrantie ani munyam ene ahoje kuta wo. Enko kranso. Wana ho fa na edwuno. O ma ho fa de ba de. I didn't have a kayomu. Wo de wa baba mind me bisa question. Bisa no. Ya say kan go kran ho fa de ba de. Edwuno. I didn't na ba so go so in the black. Bra be answer.
Like I said, still one say, I'm right here, yes. Okay, say, what 2 face 10 years, but still I will face and show some what System no way de sakofa. Hold up our own feel. And I said the enemy man for me, I'm the football age. Or by the way to men, you're 24. About 24, 10 years. When I'm a catcher. Yeah, be able to be outside 24. Overside 24. Overside 24. To about 24, best of 5 years. Now if you want 2 number, I got 25. 25 on about our best yes. And some of the country pay some more 30 years number 85. You will grow. Because the 1 year behind 5 years. And the Bible says, "Men country say, and Kakura form who are fair body." And one side, you who here for council. Ntinanya mehedi no no bo apa branch or the new area be wada betuam. O to say asebo bla krongon. Abusia, yama ye nimre, ye nsum Nyankopon ye. Na ade baako a ya ne se ubewu e wa bra bontene. Enti Isaiah 57 no, rest in peace no woni. Also tell me that Onipa wa ya righteous e yira. obi amfa na kuma mu. No fa bere ma pako. Ya fa mema wo mo ye papa e do mo kwa. Obi anwene ho. Obi anwene ho. Kwai. Se woni ya beba no. Ebia na bone a beba na nim no. Kwai. We need to know. Anu nti e na ya nipa a oye tene ne ye debe. Edeko. To obetima wuntam na nye so are bone bi nti. Di nya ho no de ba de. Sanete Osenka 4:7 verse 13. Sanete eti wiase kura no obetimi hu di ka oba hu ofafo bi pa no ohwe be ma bi e wodi na ti a kwedi sa no be kan se mu intense ti mudim za ti ma ono na be kan cha na so so man what the face no na just a walk out to your face who say so bani na wa ho abra ba so no heaven ni Dabi. wo sha abra wo ba ye bi heaven kwa kids take ogura wo nya dey na me se be wura mo se me na da sa chere me ana bra yan chas ye yan kwa jembo adwuma he awurade pa ebi kura Wednesday you say Nyankopon ya dom ready don papa Dr. Kwame Afelabi wamaye Wednesday aka ho na me nhira no na awurade pa ebi yebe sua propaganda Christians a Christopher a propaganda a politicians obeko to quotation ye ne ncha se no de dada Pa. omutem di ana mo so agere kwa wonya wagwe sa opanyam so papa ntino no na woni de bade and the son so we bo say okotu Ephesians 2 verse 8 when ka da to tim say nyame som ne de Yesu abawu ama ntinya nyuma nyame de bade to kan say wi a wo so de ban so wonya wagwe sa openkwa nti wo de ato tim say oni ba bia ntim nya de tene ni nyuma so we de yanka Ephesians 2 verse 8 wo de yan fa ne say no de omo dada omo and to be tia so dem o sa ka se Nyankopon na so ye de be wo de atom dem de be hwe Ebedu. wo de ko Supreme Court a Ghana ha na ka se ma ye de be enya aduma wo be pie na ka otintia so na the highest court Nyankopon de be bu wiase nyina ten no a o so fo bi say emra nya aduma na wo betima bu atan without law Dabi. and me say odinfo kra yo trofa wonye dangerous so na sa osempa kan yo trofo enyo obi obege jakwa no ne wa ni nyame mra na ebia ne sabat nyame mra ten nya bra bo ebia ne ba de sabat me kan ko ne de a kire because enia wudi anto akra wudi awu ajedo ma no be de anto akra no wo kobokro ne de ko ma na obe de anto akra go fo obi ne ko ma na obe de enti giri ni wa nia we news Enye news. nanka ni ka ko ko jewu nanka ni ka ko bojo man Dabi. na mu nyame benti na wo ya sa de no No na question no. ano na nyame ne say I am ya God of the Sabbath oh baby can't Sabbath don't train na me don't go for mine James 2 verse 10 say odim da ni nyina So so betu bu ba ko no. obede Odi mi nyina wo. hwe enti
enya nyuma no akọ to Ephesians 2 verse 8. Ephesians chapter 2 verse number 8. Mama strategy baako. Ephesians 2 verse 8 ya o quote. Akwesa bonsama oni Yesu kasa wo Matthew 4 verse 1. Yes. And Luke 4 verse 1. No quote to Psalm 91 verse 11. Yes. Quotation wo Bible mba ne nkyere mu no yes. Sa na edifo ni asofo atrofo no so. Obe quote quotation no but utie quotation no a wo de tell say wo be ni Nyankopon akira enye unyuma ti sa wo tempra so anya he na ya adom. Hey. Edebade. Adom. Ne kasa adom a woni madom. Question. 5 Peter 2:20 adom ne bi. 5 Peter 2:20 we empty adom. Why? Noah, chapter 6 verse 8 was it when you adom ohanya? No when you adom no chapter 7 verse 1 just no dey be. No your three nini. Ntu dey adom na ka adom woni madom. Mesua and scoreful bebe gu aso time asofo azafo nti se o man sakra. Omo nyina be hye akobo nsam dem. Efi se enyanhwefo bebrebe se de Jeremia 23 verse 1 no o ma se nyankuo no. Oh. Nko dan de nka o twa nwura ne man ko be dey ko be wi. But obwapa abronti na ode enkyerechera e ma wo fom na ode ma wo. Ye ka adoma ebi ani 5 Peter 2:20. 1 Peter 2 verse 20. Adom ne bi ni ende won ka we ni nkyerɛ. Kwai. Ose ye no nyamben. Ose what wiase na wo so nyame a. Ose ye nka nkyɛ ose eye animonyam be ma wo. Kwai. Esa wo be kyerɛ wiase na wafom. Kwai. Na wo akutu. Na odiri ni wo ba fom no wo akutuku akontokwa. Na mtu wase die. Na wo ba akutuku na wie na se ya hwe wo so mu a. Na fe wato kwa se ye so wo bo aso banku mu a. Fani vende ba de. Na yetu kan o kan se wo din ka ko to the first. There be. Enti hano o se so ko din ko asasa ni atwo hwewa. Emfa sa ehwe we nu nkoka se Yesu nti bi ya hwewo. O se pastor mu nan de be. Eni hu kwai. Nemom Samuel papa. Samuel dai. Papa. Sawutina Yesu mu na wo ya papa. Papa ni ye se Romans chapter 7 verse 12. Deba ni papa. Nyankopon ni papa. Romans 7 verse 12 say be. Nyankopon Deba de. Enti hano o se Samuel dai. Mo ya papa. Na mu ho amane. Na se papa ni nti ye hunu amane. Na mtu wase na se yetimit na papa yonim emfa woni hawa papa yoninti na mesom penti obra kronkrunti obesofa afa se wotina mu a kwai ye ne adom we ye dey be we ye dey asembisa ozofa ko ya tell na de onka adom we na mo ja woni onka no jero no Ephesians 2 verse 8 we dey obeka tell I said that adom Adom ya menya no tumpana Adom ya me kame emuna yemani no tumpana no taloto no ayaza odi bane na sofo abapa propaganda pastor ni wakotu na adom Ephesians 2 verse 8 so when you rise up heaven yakọ because you was what bo krampa we are so be kwa chese wan kasa heaven when you rise up be dey anya wa asabon mo we have so kwa na asiri pon wa esiro kakra opegwa okuso ye dey be ebe ya wa asabon mo wutu a wo no ya fa na am oye na mai pete ka amobola on pa bra bi abo onye na adwen so openkwa enti hano Ephesians 2 verse 8 ne won krofobia ya dey da won kwai wasina adom ana de nam jide so ajemon kwa ana Nyankopon de nam jidie so ajemon kwa enfiri mwara Nyankopon achede Nyankopon de ba de achede enfiri nyumamu biara ho akwa no biara de ba no achire ma chira we say he obi ni aba ya mesom na de wonti fa wotene nsi wono mo eti wo betimati ya eni nyansa wo ya bone a no apɛ mo akwa Yesu daw ho ahoni tuoto na wo bodaman wo yaza because nya mesom ya achede enfiri nyumamu mama na ya fala onim abo nyesa na Paul bas wo kire Paul pese wo kire se atom na ade ade won kwa ne kire se ebia na mbere na mfo bia bese 5 na mo bodaman wo wiase mo di bone wo wiase ana Nyankopon asempa ne ba na nko a na efro de bai e ba Nyankopon nchen ansa na Nyankopon ba fro no wan twezi ka bi de bai ama no wan nya adwuma bi de bai ama no ana onu ade na adwuma de bai ajew aba ne nchen enti adom no nam gide so de ba de ajemu odi ajew na yetse de
ya dia ya kwansi down afa ewo Oxy FM e bi kwa na nka adwuma bia ne ho but ya kwansi down ese wo dia ya fa enkia mfa obia a dia ba dia ya fa say ya dia dom efa wa eduru mantia ya dia dom tia oka Debi. e dia na de betu aka Munyuma. mo enti ha no adom na odi age ye nkwa na ha no Paul ka ebra na ebo wiase dia ye nyankopon fra ye no ya anya adwuma bia ma no 2 verse 1. enti 2 verse 1 Namonso. mo Mama nyankwa. wa mamo nyankwa Mo anka mo ye awufuo. mo ambre bia twam Romans 8:20 se bona ga twede ba de enti mo ananka mo ye awufuo Enfomso ne boni. abra na mo enfomso de ba de enti when ye time na wote boni mu Na akane no. na Nante se ne wiasa bra wati. abra ne nyankopon frɛ wo no na wo nanse de wiasa ba de ba de enti obi hu awurade a obo wiasa abrabo na kya se obi kya so dem na se odase bo wiasa abraba e kya se free sabre ko no hu awurade Yes. enti ha no na ye boy ye mbase de wiasa abraba de be enti ye kwai Ene se de wiem tu mi peli. ene se de ewiem tu mi nipa nyitie Honhoma na se wo ye dwuma waso de mam. honhoma nansan eye adwuma ohefo so asode emem e pato hwe Janjambo ko verse 10 Ephesians 2 verse 8 de kan no afeyen ko verse 10 e hosofo ne kan to so Verse number 10. Ephesians 2 verse 8 no wade dada nanka verse 10 na osen ko de to so kira adom na se Ade che wa do na se. abla ye de age wo nkwan free ewiasa be nyankopon nchen no aye to say ya consider wa afu adwuma aba company mu afena o ba be work on your salvation wo be ya adwuma no age wakatia fa Philippians 2:20 2 verse 12 no time kan hade Verse 10. enti ha no din kan verse what can we know kan verse 10 Ephesians chapter 2 verse number 10. verse 8 na kan 8 and 9. 8 and 9 ya kan afebra verse 10 Verse 10. mo Na ye na de awo yo ye. ya ye nyankopon ade a oyoye Oboye Kristo Yesu mu. nyankopon ye dai Oboye. tina me kan se oba Kristo mo ye abode ba de eti se nyankopon nam Yesu efre wa se ya abo ba ewia foforo wo boye foforo ebe Kristo mu Ade ma nyuma pa. ade ma de be Nyuma pa. ade ma de ba de enti okay verse 8 no enfri nyuma na nyuma ba ya Ah. oba Yesu mu On time verse 10 no oba so verse 9 na wa wie propaganda asem ni nyina wo verse 10 no o se wo boye o Yesu mu ma de ba de e dia manuma pa Awo nyakopo sesi ato ho. nyankopon esiesie dwuma kronko no ti na wo be e dia to ho Se ya na to dwuma pam. ese nyere ba de enti oya osofo a wo ya propaganda pastor nti Ephesians 2 verse 8 and 9 no see full stop On kind for. because na eso timu say o free nyumam no otwempra o free nyumam no badaman o free nyumam no ayasa o free nyumam no yesisie but nyankopon fra yen say mama de bay nyuma pa and the one kind come enti nyamesom papa no sa wa anya adwuma no a wa fa nyuma no a tina e kan December 14 verse 13 no wo kan say nyuma de ba de Be di wachi. mo enti nyame boyen e ba Yesu mu e wo nyankopon so mu say yamna madan nyuma konko de ba de enti when nyamesom papa ya kan nyamesom papa no a say na tie enti wo ba Yesu mu a akwansa ya fa wo adwuma mu Yesu mu no wa jodo ba e yo frɛ Yes. e frɛ ne de obetuma Philippa pempem many accord Few are chosen. e wo bebre ya se wudi kan court a na wo na ebem o de opa hwe Matthew 20:16 na Matthew 19 verse 30 ya se wudi kan court na yede ben wo na ebem ya won crofobia omo ye world tournament na America na ye kwa ho be say you no ma kwa be 5 no wo bo say nya ba kran na obi afra din kan no dimlika kiki oboa wa we kra Matthew 20:16 Matthew chapter 20 verse number 8 won crofobia wade kuku kwakwaja sikonu asubo no odi bone wadi nkan ba de pacha wa we kra na de asu di kan ko to wodi bem Debi. wodi nkan no nka wasan ka wodi ma kronkro de be edi nkan So. ba obi adi nkan hu ti aso dem but ojo obi kunu Oh. obi abepe no ti aso dem but obokro no 60. obi abepe no wodi mkan what ti aso dem dey my late Robert ti aso na unya kona bia mu mfa my late no nyamesom papa bay Oh. asam na wokotie no ayo ho adwuma sai Question. ya wo de pressure ema driver wo ko ni nyina no ne bota ke se pan se okohia ne boyfriend Oh. and the company to a man ko bi de asem me pa ye bi bia se The boy did. ekuo ni mo de
We pass to can hear Matthew chapter 20 verse number 16. Young boy. Was the son actually for Baba be kind? Sana ya wo echidifo bia obeba beyede. I be kind. Okay? Me say gan ko fo bia di kan be gijasu bo bi so mun saka jaso de. Bible say echidifo ba beyede. Baba be kind. Na di kan fo no. Na wa wo di kan ya wo ti aso de mo twum protocol to win sa. Na e di akwa de be. Mo ko di esiri. Bra, e be ya practice ni ye. Na ya me som no eye nyuma kronkron ho modembo. Aya te nya brabo. Nya kwala se de asofo bi no mo chekere no. Wo de kan wo de na Philippians 2:20 no. 12 verse 12. Philippians 2:12. Philippians 2:12. Yenti Bible. O se enti. Adofo. Sira mo yesitie da. Sadia ya mo yesitie da no. Enya se bra mo nchen. Enya bra o wa ye nchen kwa na se mo wo mo nchen kwa. Namom. Afia me ni mo nchen titi. Paul say, na me som nya hwehwe ni mu. Obi ni kunu kwa asori a. Asodam hanum se de oti gwagwa no, ena me wura. Ya pon aso ne bua ne bafia. Wo bodi binim. O mo de ma menyere me ho. Oh, sir. Hey. Masa mawanya mawal papa we. As I saw them. Obepe pa de papa o yira. And the no what the ma wa sorry panyin no. Fa so otim say wa sorry panyin so obi so kunu. Ya fa ni dia bro sa e anasa e tse sa fa ma so kunu bi. No kwase. Fa ni dia bro so ma kunu. All night now, woman, Yamia, someone na that thou had Yami, or more, our papa sa phobia with Chamo Blasi. Our passa for and one of the ones open. Yes, But what's my body? For Bruno or draw any Yamisuno fan near about the antenna and the Safuano. The moment because Yanko Pong, Ama, Obia order. Jamba Berman order, I will Colossians 3 verse 18 said, O Kunya de Badi. Ela Nyankopon nim se obi ntimi no wa bra wo mu no ana wo bra wo asema no enti wa ka kire be ma ne sa do yire no ena o ye fast ka kire oba no wa Ephesians 5:22 se sara na man so e man so mo bra mo ase mo Nyankopon e kire wo aware so e tactics yes ena no Nyankopon no a wa the best coach no e wa aware nim said ya wo kan Malaki 2 verse 14 to 17 no watch that say there. Why awale de bade dance temtra for temtra wona refi. Yes. The yes no no ya awale refi no. And watch that awale so tactics. And was say mama. But I was my man. No aka cho say owura ye de bade. And the woman say ahobras ya ne ba odon ne better. Ba. Oba wa wonu mpo. O kasa na wontia. Eya ne je wo jampo so bato ade ama no. Enti mama say all night na wo kono. And Pabana over far, I was so catching me say, Empia who blasting in our body. Why you? No, still something is wrong, even at home for myself. Yes, and the would be a gra. Time about Jatum pa say, Negran Casana, Negran no. You know, both mama out the D5. Yes, and the little bit more. No mumu first and first. What the can you hear? O sinti wadafo. Enti adofo. Sira mo yesitie da no. Ti sitie na mesum sitie nya hwɛ ni mu de. Obi so de ataatintin de kwa asɔre. Na oba fie wi a o de mini skirt anante. Wa boso. Freedom. What de ataatintin kwa asɔre na de mini skirt anante wo fie. Eh na o da hwan ya? Nyame aname. Na nyame na de na hu yanti. E de na hu yanti wo de tintin kwa asɔre. Na jaba ne ba ya afet yetia na de wo fie e pato Psalm 139 na me say no tie Psalm 139 verse 1 139 men kasa wo ya de da hinta Nyankopon wo de tie Bible verse number 1 yentie Bible wase awurade no ono no hwehwe emu hwa Nyankopon no ho wo kan Hebrews 4 verse 12 o se na sem no ahese nkrante no fa no na nkrante no fa no e ba asam ne be wo ni pedani mu vudu na apai ni peduanim na atwe akoma na beto abonten na asam no eye enkrante no apai akomanim na abiem na oba pa hu se akono bo ni bi tekona ba bi ana enti preach aye preach wa wutie bia woni ba bia na be apem wo e ho na asam na akwaje operation enti sa wo se wo te na amanya da ba mu mprim akoma wo de ntie Bible Psalm 139 verse 1 address good was all them address bad wo fi
Wase Awurade no. Awurade no. Ono no hwehwe ye mu. Bible say men kan kyerɛ sɛ wa no hwehwɛ enipa biara wo mu. No hu ye. Na Nyankopɔn sɛ wa hwɛ akoma ne mu a wodi mu sɛ we are pretending na mesomni. Ono no woni wasatena. Nyankopɔn wa no de ba de. Woni wasatena. Ana wo sɔre ye mpo. Ohunu wa nyiri mu kwa etiri. Nyankopɔn hwɛ wa agre no edi sɛ sika na moba won na bra. O ya maga na we ye o me boa no. Aguna touch bra na me onim o. Onim pa. We ya so pa sɛ enti eye adoye na we ye de ya. Ene nka moba money na abrewa no nso o te da na ti won nso. Yeba no. Sa we ya adoye. Na den kwa nenti entu abande oba no na kase agribi tachira o panu na enada. No o da bi da nti wa o me nya adoye ana. Masa adoye ne ye. Eda na ba ya all night na mo pon ye na mo ba fie no. Mema me nsati oba ba ko achi. Na abrewa okura poma onye obi mfa ne nkofi. O ka tantam ko joba no kan. Ade attach na opa de ba de wonim. Akona agune techire. Ene ye ko ja ne kan fa abrewa nkofi. Ade ko obi a ye ba ko ja ne kwan sa na dwo no pa na abrewa no. Kasa ne ho nya ho meka. Akono ni no. O te kan ma oba no ba no abrewa na ti no e ka wo nkwa na nka oba na betena wo nkyɛn na nka abrewa na continent we see it when na abrewa de ba de o pesi fom na bia wo te de ba na abrewa de ba de okay we pa to kan ne hwa de Philippians 2:1. e kwa ne ye kɔ no kwai Osintimadofo. adofo Se na wo ye tie da no. se de ja na ye sitie dan Enye bra mo nkyɛn. enye bra ya ba nya me fie nko a na mom Afei mi ne wo nkyɛn titiri. afei ya ye ni ho titiri no Momfa suro. fadan Suro. fasuro Enya hopopo. ene de ba de Hopopo. ahopopuo Enya mwara mo kwaje ho adwuma. anye de ba de Mwara mo kwaje ho adwuma. ye no so for me kan efficient to verse adwuma bi ne ho on se kron for ya che no Ya do ado. en sorry de me pastor sister wo ko bi o Bi ko. asori de sister bra wo ko bi Ye ko bi. asori asofo ti ma kan kira o se Nyankopɔn na ye de be Enya adwuma. he nyamra nya adwuma Romans 2:12 no kan say Romans chapter 2 verse number 12. Ose do do the first 3 verse 5 ne hu say e atem da sam de ye ka Romans 2. hwe obi bia na wa fa nyamra nya adwuma bia atem ne wase awie wo de ma sofo nya propaganda nyamra nya adwuma nyam ye ka say bone ha de be ne bone 1 John 3 verse 4 de ne bone So bia na wo ya bone no. obi a wo ya bone no Wo ya de tombra. wo ya de tomra Na bone. bone Eno ne brato. me pa chaw edi say ye ka say bone ye mbrato a sa wo betumi di bone so nkunim a de ba de 1 Corinthians 15 verse 56 etiwa bonse Bible ye kuta ho dako ye bedi nkomo de afa how a Bible ye ye ne translation Bible ye kuta ye abonsanfo pi ayomu translation afra Pa. ye benya botre eye pia moaso ate bonsam ho of fighting the word of God enye ne as far back as the Garden of Eden who was fighting the word of God or fighting Nyankopɔn sam agi free Adam ne Hawa ho or that's why fight and na be upon spiritually and physically sha now can say King James version King James the first or no mra bia twam na wo ku say wo di Bible ahede so no no aka to say ne de wo ye Bible translation bia what thank you so be jani free now can say Holy Ghost na mo kan nyina King James de ma ho Eno a. me ba to honhom na Yesu ka so ma ye na esa ma ho Da bi. honhom na esa ma Da bi. na on the Holy Ghost no on say ya wo honhom fam tumi ahodo a Ghana hampo obi ku nsa omo say ye na nam sa kwa ma de be Emeboa. eme tie chi enti sa brofo no nso omo wa sa gidie na ne simla ese enipa wu a on say Catholic fo who would do ba am to declare so you say what I say aha sa gidie no eni nyamsummo but e wa abusunsum na sa end time teaching no me say the nyame say Wednesday abede Abekam. enti e betu the Wednesday dia no aye end time teaching na Sunday dey and salvation time kwaje they can kwaje so dey ba dey achirawo ya wiebro mu nsam na akon ukwada e bon number 7 ha botare techire enti sa gidie no a omo wo say obi wu a
otimi bua chase fo na mpo mutimi bom paye fa ne so no no mu se ne ya Bible translation and to be I saw them bom paye Holy Ghost Fire. Holy Ghost Fire. Holy Ghost Fire. Holy Ghost Fire. Fire brofo yem family tree holy near day ghost near day Samai. and I find anybody Oja. in yem family tree never umpire Samai kron Oja. Samai kron Oja. Samai kron Oja. Samai kron Oja. who can will be there and what is a war can't just Samai kron ja on can so your court Obekaka. on that once I can have so who can I will be there and what Samai kron ja Samai why do I just open pie who can who a could be asium. I don't mean like Samai kron ja Samai kron ja Samai kron ja Samai kron ja we are sure say I give my bathroom the same thing Holy Ghost fire no aya Samai kron de body unim sawanya translation is and one fa nyam and two can second Thessalonica no verse 3 no or say embrato de body a hintasem e kire say bone no wo ye but unim saw de body oyo Yankopon de okas yesu kan say odi no bejaye no na oni abetra no I was John 16 verse number 12 I was John 16 verse 7 me pato ye friend say ne bro for ye day Holy Spirit. ne bro for ye day Holy Spirit. ne bro for ye day Holy Spirit. enti eba enti sa ghost no but ghost so no ne twi ye day Samai. eye da na wo de sama bom paye na wo twam na so bi so bom paye frɛ sɛ ogun sa sɛ na nam sama fo boa ye dia and hu ni sɛ Abososo. enwa na obo apade abewura wo nya me so mo ne dia confuse nti enwa the same abosonsom de na nti bra sister fa sɛ otim sɛ wo de sama na bom paye unya den satara ghost yes tumi na ebete mo onye ghost o Debi. or Holy Spirit hon kron Naga kinjin ko anyo sanku binyam. If you can't beat them, Just join them. into mountain chia fa nyanko yesu so no. Musi David and answer part of Bible translation. What I say? Enti Bible no translation no enya bia na wasa fa na tra men ka say King James ni nyina anyo. But monye de bade and na ho. Wo dey do us say teaching about how Bible na the translation obeti ase. Ya ono wo print Bible ndi ba na emre bi atwa mu no na wa chi wo sa wo kan Bible anu okun eba ne sai ana William Tanda omkun Question. eba ne sai ana Wycliffe omkun omuye enti denti omku omnso ba mu sai omo ye King James version say on based on the William Tanda philosophy enipa na wo ya ade na magina so akun so wo ya ade no after the later Momo printed Bible based on idea. Next, I said, I was some money at the body. Even a dear troll Hanaman. Bebe come. Menkasa King James version wins something in you. But translation, yeah, they are careful. Where do you go on be changing? I don't give you a same. Well, who not what the ya sorry. Now, oh, chant it to go through. Because your new age movement. Yeah. World kingdoms in Bible prophecy no. See a second kingdom biano or on a god. Yes. Or on a son. And you do Roman Empire, you betty as simple. Yente vinya the Bishop's Bible. If you ask an home, baby akono, I know what the name. And to patch out my one in now, no many other body. And now, baby, you are say kono, I know what dang. Now, someone pass out to say, I attend Abrabo. The Romans 2:5. Romans 2 verse 5. And the same and Crofona. King James study Bible. Now, him study Bible, no interpretation of the quotation now Bible. And to I saw for Nana, I go Bible school by yourself on the more papa. Or no, Neduma now, no. Why is that so? What did tell me so? And what could see us out of church? And the Paul dear was in a sample walk and Galatians 1 verse 11. And this is the party. And you the panchan or gin. And I die. Now, find the part of what you have not from Grano. Children or comfort or call a comes to bear comfort. Boston crowd now, I come to a bear comfort.
Sa what wodi was mbesa me konfo na. Wa ba konfo. Wa ha busia ni mu a no afa wo. What I say? Wa no choose sub na akompla tears you so na akom na fa wo. No ba kom no. Edu nyame sonso dia. Ese legon negosia ayi biology. Na ben katechi wadwuma nso se gynecologist. Ben katechi wadwuma nso ade ati 24 hours. Wadwuma nso oba ya se problem ana ahwe. Ega agree na wo ba matri mu a ukosu asa adwuma we. Bra bako de. Aria say madwuma wadwuma na obi ye ambroba e adwuma no. Na na adwuma ba. Na ben katechi wadwuma nso wadwali asra kwatena hospital no. Oba we pa na nam na hemu ya de obeye wi a no no asole ko na next person dey bad there na just waduma ni bra Ephesians 4:28 waduma ni dia tie Bible 1 Timothy 6:17 waduma ni dia bra sakara gwene u twam na hu se oba bi dun so amepato bra ambusa question u twam na hu se ba bia wo ko no oba bi dun so okwan so u be gina na obeko Ube obane dun sa bako. Na mi agwa. What the question is? Oh sir, so wo ko be na hu say oba bi dun so okwan so. Wa down. What I say? Yes. Next I say, edi say we are there be. Uhu oba no. Empo sa we obi a we toilet ya na so person ko yi e ma toilet so a so make sure so baby e dey bad there eni ho e kire say bema eni say hu oba dey bad there yeah bwane kase ya Genesis 9:21-25 no ai no Abraham ya eni say we dey o hwe na jadwam adajam nyasa na kire say so be hwe obi adajam a enya wo gere no eye problem e ti wade agri be ne wo bonsam trimanti yeah, me say world kingdoms in Bible prophecy no eh you do Roman Empire say your Persia kingdom yes you were the middle of Persia kingdom you ba you legacy you go Greece yes you go Greece and next kingdom na ye we ye person you wura mu ko deep ma you obi an kingdom nim the entia ye man panyin di Williams na Kufuado yes sir because Williams no ya abrofudin yes ya di Joseph go Egypt ya ma Joseph din ay safna pania megwa yes ya manidi mo I didn't know say more because of say omutu so ya di Isaac for the call Persia ya ntanju omudi e chenyi omudi Shadrach Meshach Abednego Isaac odi dabi enti sa kingdom na du so no obedu so bia obekisho so change udin sa nete na enu yebesua ho ade ade ya emudo e ba to kan ne hade Ephesians 4 verse number 28 also for we dey bio me say agini ben na ba omutiri mu a omo say adwuma say gynecologist ba ma katetie odwuma ne say e ma ya ase problem e na so bo sajuma we e was say adwuma board man ye no strictly say e your ba na so dey ba dey oye agini ben na obonsam tiri mu a oye sa no kingdom we o wi ase bonsam le control bra sister en fan so tiri mu da we ya emema ya ase adwuma we se me nurse ade a tin so kra be ma tabia mu ani sa me ya adwuma we ya adwuma we da kan ha de so before we dey bio enti Bible say we ya kronfo aja kron ma nwia de bio na mo mo de na mo bomoden e fa de sanya adwuma pa ya de adwuma pa ya adwuma ye pa bi ya adwuma de ba de papa adwuma pa ni adwuma we ya wontu nyankopon mara ba ma dabia wani so obaja padem say me solve no fo wodi nipa kwa no we nya ba bia nsowo no fo na be ma we mo adwuma ade a cha de sei wo adwuma ne say ukwa no fo sai mo ba ntimi nye ade na be ma de na be ma nya na oba de na oba nya me say bonsam wanyina ade ba de wa che me kan kura kyerɛw me kan kura ade ba de a kyerɛw ye ta maso